or 3 versus 1 kan ti na opponent boy think opponent pressure to think a receive think pressure to a pass subi aya ahal le chu game ss ni che ta chu kan mang chu le da ni chu na ke na ni mo zona ilo ni ke ma senior level antina warm up che ko lo se ya technique chu kan se tin ke nge ngai antina se to kan che bai long bote que no chuan en long bote que te chuan long bote que es tiro tirando metro cada bote que ha base no podemos venir sin tiro tirar esta puede botar en tirar chira ka swen chen han tiran chu boi thum lo chu thang kai bak to lo technique helai chu active chu ka opponent na del chi kan poi na ja chu bola kon ku na chi da draw isa dia draw se akal ma dei wa ma ko ma technique oma tactical SSG so la to da poi mo pull down kani khel so le thoro le ti cho dai chuan a begin physical ka ti ne me pull down ni ni so ni chu pull down se ni ra ti sun de ko da te ni na oh so la ben so training da kal ma ni ai era is no pam som ka ko la be la ka se de sa e ti da warm up 2 minutes so with and without ball lo ko ti te a ma se fan game ka se u ti player abigin singkara amo acha school bana school a nge le fa test som stress ka na kala na ching down da ro voice on it da ma ro ti ka na ti ke ro re so so ni ela ya di mon so me ti ka ni to ka me wa chu chu a ken te la su e ye na ken te la su ti ta ka se pule na po kan se ti la player kum so ma se livello da po ti nge ula ta ka ti e ya poi mo la Hemi di taka kan kan so player ke mo ban ti nge do amo de so tu ra ka na la level em an experience amo de so tira helai bo ro ka le so ke ni player ma ni lo ka license ho ti ko license min shi chawa tan ko so tu shi ke ya cha ni na shi ti so na ne no como ni experience ya bueno y una de las tareas no va a ser activation ni puede mo cái này tôi đi sản xuất cái này rồi activation cái mà như nhân sự này cái mấy giờ đó thì cái số sinh trong cái về mặt của mình sẽ sinh trong nó thả thì như cái cô ấy thì cái số sản xuất cái anh sang đi rồi cái này cả là con biết được đi rồi thì cái mà như cái cái bát cái mà cái anh tận rồi cái tiền nào ra có cái chuyện đó thôi nhé. Chuan thì cái mà này cái mỗi đứa chỉ phân điểm đi thì cái như số thì hết nào giờ là cái này thì kan wo kan extra ra so to nam pa ya kan điểm kan thai ha hi effective zone này có cái gì thì là tira kan ai khana to ba tai là kan chau tu ka in the pro tha le se ni lai le lai kan thang này có thì lai big le a chuan apa ki chu a tha ka thei ve ani le ka so cha chu voi so ni kan lo le han ki jing then de ba de ai chuan la anh thì mình nói là football thế nên nó hành gì cái sự đam đấy. Đam đấy thôi tục cái nhà xuân cái tiền đó bạn lấy rồi là đâu có này rồi là thì cái tiền thì có nghe cái sản sang này nữa anh cũng chú anh đam biết cái tiền này sao có thể như vậy. Chú nói chú nhà thì là anh cũng đem sự cái lại để thì lại cũng là phải thằng kiểm tra có bị là thì tại đó là à sản xuất đến cái này còn là anh sẽ hay phân để cái lỗ ra lim takin ko sela nak tu batin takin ka ro cha le success le tin kan tu da da sulai te chu chi da kan pe mi kan ko mi te an de chu la sa ka lo te chi le tin mo chu la te so pa ti pe le ka ti ka chu mi kan so te kan ki te da ko sam ba chu kan training le ni pe ti ki ka sela chu be ma ni chu ye chu takin me te tu ko bi ani lo cha ni ka lo ti cha ka tu ba pe to lo thì có thể cái gì là gì nó thì nó consistent đâu thì không ai cũng được cái chuyện của chú tổ nan break by cái khai phong của chú cái khai phong của chú hey thì Manchester United cái sự là hay club của cái cái sự là professional league amateur cái này cho amateur là nó ngay đây là gần đó là nó sẽ hình mình thì hill đăng vì nghe thì hill đăng làm chung thôi mà sẽ hình thế thì alo thì chỉ là bảo hiểm anh đăng làm gì sulai chu ke ni to na she da chu chu kan ko an nei chu ta tu na ko in tu pro mai ke kan ko era fe ya ko ba
thì anh sẽ tiền tiền số anh cái lượng ngay mình thêm mà sẽ các anh thấy đã giống rồi in cái son xí đâu chúa cần player cái football tuy về đủ xí ha cần để lên kiểu mà son xí đâu nó thật là đi tin con sản con ta sản xuất đâu lại chú buồn đấy cái sự đó cái này bị cái nhân những cái một hàng số đểให้chú anh cái training anh cái cái tu tu người ta sebenarnya cái cool down kalau lo base ya không ada warm up sudah ini nggak tahu warm up ini saya sudah senior di kafe jual les orang activation ini itu warm up deh kan tapi drop bayi yang join nanti kalau kerja saya kan itu nanti ada itu kamu tuh activation mau tin warm up apa kita ada sini ingin switching dari strength maksa jangan jangan kalau nanti nanti itu cinta mau tahu apa dia loh, jangan boleh boleh yang kopi orang cinta mau apa yang tidur di kor orang cinta sekarang sampai di mana fokus di sana. So itu kamu tuh ada boleh tidak kan tim kah physical level kami fokus di pejuan, boleh kasih sentuh di physical level kami di pejuan. Gua macam ni, kan kalau di sana ni kan tak ada yang lain, ni macam gua macam ada dulu cuma, lagi pusat kamu tu. Gua macam ada hal trap tu, ni macam ni. Masih ada hal trap kan yang film apa yang tinggal kau ni semua ni. Kalau ni semua sui kau ni kan, gua tidak kan itu. Nanti dah football conditioning kan saya jawab. Football conditioning kan itu. Football fitness di sini ni tadi. Football asalnya kan di sini kan kali. Kan zuanga, kan tanah, saya kan tinggal kan kalau kami fitness kan dalam 90 minit semua 100% maintain dia tu lah. Training kan kita. Cuma training kan ini dia macam coach step boleh. Ni dapat dibeli hoki atau macam conditioning kan ini tuan. Dibeli tu apa itu dia nak sesuatu dia. Asal tu fitness kan sesuatu tu game ada tu kan trong kan player kan lo fuda kan body language kan buat apa mana. Adi lawan player tetap cakap dia dengan lokti kan kau. Sesuatu tetap mobile phone dia buat cakap dia tak cakap. Rei. Cuma game ada physical kan body language dia dan force mungkin dia dalam dengan ini ya. Bisa tiada yang saya tiada. Cuma dia tu, yang ingin makan son, mana pokok saya makan son dia nak pilih kan, kan saya tahu mana itu. Ini semua orang mimpi kan. Kalau saya kini ada kini sudah ada 50 boleh sampai 60 minit sampai training dan itu kini sudah tiap lah. Nanti senior level kan ada rekod. Kini kan kini ada training lagi. Lai ada orang yang mana yang mana SSG akhir. Bagian ini SSG ada, TPG, finally level, lepas saya kan siap dari mana pun di lagi, mungkin nanti training dan kita contoh aja di file makan ikan be, orang sekarang itu nanti nak cuba coach ka Sweden punya, lepas yang 90 minutes training plan di siap cina, minit semua bak, so off abang nama ni ada cina, minit semua top dia mahu implement anak tadi, minit all 90 minutes top. Cubi yakin ini senior level itu saya akan benar. Kau yakin ini time kita tapi dah kita. Nanti intil di dua Cina training bagi seluruh orang saya. Wah, kita kan orang ini kita kan Cina di player kita orang kan dia tu orang kita orang. Nanti tapi orang ini kalau macam ni seorang macam ni ambil itu central web ada dengan telefonnya. Tak bisa. Sono torre tinggal di negara kalau kan sono itu dia sono sendiri torre orang siap sehingga kalau yang tinggal di negara kan tidak baik tu lah torre menkir tu lalu saya kau tu le ngai saya ini apa jadi saya kan ini 20 minit apa tak kita tadi asal tu fitness itu ngai tak terus dan sprint dari CPU sprint dari dia kan ngai tu boleh kerja dari speed ni kalau ni lagi ini ball lo ni di ikan itu apa sih ball ni kita ni kita cuma pada di training itu masih technical ini senior level asal senior level tu technical champion asal kira itu white or white ini dia tu cuma asal kita pun 15 minutes ada dari 25 plus 15 so 45 minit pun dah ini yang lain pun dah technical ini kita coaching ni kalau 4-3 dia tu ni tu dah 4-3 itu build up kita tu dia tu dah Tidak build up itu nak kerja ni macam ni. Build up lah, goalkeeper ni macam mana? Tidak, kan goalkeeper, le kami 4 kali itu saya ni bangal.
rondos po back four po ni tamo se isa tiyan five v two adilan atap pick up opponent tinga lo shit no pick up opponent this striker coming country and the picture five v two de pila chuan helaya engedi passing and support and the back four like the combination kasiem ni ronda chu a chidelo ne to chu a chu detail na soi tema sei so na sana chu mi ni chon helai gun kami mo na tora khel turi ni bangin and the midfielder 4-3 ma chu midfielder pathum lo na ani khel lo ta lo vai na the midfielder pathum a thei kejon lai a to train khin ngat kejon an ma ni eri nge so midfielder lo che ta na so 3 versus 1 an chi te khel ta tir bok la mo chuan left right there forward pathum the left winger central forward ani pathum po si combination the position will get the ka poi mo on to the 5v2 lo the not lo ni on 3 versus 1 position midfielder pathum ka ni ko tam sei pass tam sei mo chu lai ka la pro helai hi a thei da la face of play the advance ko ti la wa or man sei lo no ne on the face of play the so na he build up together the game ko se ka pro atina goalkeeper back four the midfielder pathum ni bi china hen every time pai ni no tiara every time pathum ni ka lo do ba every day pathum de la ka het lan goal ke lo fi ta so every day iti hogi goalkeeper back four le midfielder versus le lampa two striker le midfielder pathum team ke tirchina chu face of play ni chu de ta ni Hold on, 4-3 mang do ta dia to na 1-4-3 a chi hemi chi hi kan de lo ni chu face one face of play one ni ta draw ti na hemi he dia hini ke tira hemi re hini ke tira ta opponent ti na le na 4-3 to lo ke ta se 1-2-3 ka la ma ti ta ne okay so 76 ke ke la do ti na is la dia ai ria di ta chuan chu mi face one chu zo a face two hemi back four ko pai le chen ko midfielder hemi chin le lampang back four le midfielder ko ka in ke tir le face two le ta che tian le chuan chu mi chuan to ba le mi le kan khai ko me chu ka training na ka ko chu ta ni ke to chu mi tu chuan he ta han le dai la ke training components ka here tactical SSC of Longton Africa. So we do 45 minutes there, no, I love my so I thought, sorry, so technical skill that I had in space of play more. And then I had like a 35 minutes when I looked at all, and 45 minutes when we just 80 minutes of so I thought 20 minutes when we 90 minutes, I was there again. 120 that ta tu na mai ta ke senior level dia senior po lo game 11 11 ke tu tournament ke tu level so under 15 policy 17 policy arai sim bana tu okay draw kan claim kan kala advance level la kan game ne shi de sa lo shi tu ko pa kan so sim tu na tu so do tu e tu ro ka so do lo face of play kan dia kan dia pom je tu kan defender ali le kan goalkeeper le kan midfielder ka train tu chu lo pa chu sub face na tu le ta midfielder ko combination ka play tu ta ni ka ti na midfielder le la pa midfielder tu un de ka 3 versus 3 ke ti la so is game 3 versus 3 ka midfielder tu ka ti nge tu de ka ti so ko ta ka ni se ti ke do na chu ti che so ni follow pa tu po an combination na sa lo me midfielder te ne ke ti chu midfielder pa tu le follow pa tu ma ni 6 in the tro porque pa tu la era 6 versus 6 era pa ni ke tu 5v5 6v6 7v7 ti ko kan position spacing a ke page 1 an khel na chin area tu na ti license kan ti page position kan 1v1 tamil po kan ti number 7 na is right right sa na ti ti ka to ke so pa ko so it should sa na ti be ka se oh इसे थिएटर अथवा सही था ए ता 11 की लेवल में तो आप का किसवा टेक्निकल का 11 की लेवल का का ऑप्शन फिर सिटी हाथे में थे अनि लोवा के माने स्टॉप आ निमो करेक्शन कर सेम फिनिश हो ना मने ओ जो फिर को हाथ कर का तो
kan hotu den dan break yo kontrol freshman perform da tiga minggu ani so ne ini so yo hil makan dila en police buena hin hil kula en makan sidona sudah kan di pula sun hil makan nakila po coaching impact pula po en tinge lo kong si university ram tu lai kita amo hil lo ti kita ni en tinge ini correction ni siapa ipas kirtiran bilang kerasa itu tadi. Cuan tiada lagi tu orang samsung plan, masih tak plan kan saya training kan ini itu nah di mobile phone ini tak apa apa di dalam samsung sheet yang bersama. Cuan nanti buat training tu ground ini kalau organize mesti sheet ini apa sih? Ilau set up di dalam itu ilau set up tu ini plan akan biar passing atau setting itu tak apa. Sumi om je sumi lo da sab don si jun om je su coach su player ba ke ni ngai ti na ni phoda na player ken tua sak tu ga su dia ni ko te chi kan helai organize activate kan don su om je su coach sa ni du su player ni ba ka organize tu dia player ke ken main ground no main an ti tu ha iplen na dinan dan ra ki su ni ka ilo set lo ka kam organize organize pela organize tu John kasi player ba ten ba da mi training ni John da thale ni so pa mo alo ka thale se beso iten nge ngai pata na tu like coach John player ten tu a theng to player ten ba gi ngai to kan ve kan ku team kan do do de kan team kan sa kan theng to kan ku John e kan apply pata ngai bun bun di pata na kan thega player ten ba kan lo thega player nge tu a player ten ba ni lo thega nge ko se kan set up thega Chuan player ten lo thega nge line up kira rela kan ti tu ka shin fi ta ni so de ka chuan ti dona when passing receiving so de ka chuan ti dona fil kan ti tu ka shin fi ya to chuan an exercise kan ba ka shin ya kan tan so ta ni so kan ti chowa ka lo ka ke ra ti ti lo lai de ya ka lo sila de ko ni ka lo sila ko ta ka lo observe ka di ti chuan fil ti lo sen du ba Entidad nang mana itu tim lo bete istopa adi lo ba tina ni player te tina na pigi na in khel so ka to ka chi ha be lo ba player ta shi ne no to lo re chi ke me kill di player te an ti di lo chuan ati di lo lai siam tha turi lo chuan a khen lai siam ko de ne chu ti ne chu ati lai chep chu lai chi ha di clear me lo ti clear me na chu ma ti ne nang ma ni stop ai shi ha lo ani lo jun player ta tinge poda di tipo la tro machine bet on the shit ne non to lo vede se ti trovo se ti stop nga del so che le vede bene lo che ti ta che ti ta stop nga mo stop joli eta stop ha striker poderoso eta do ti per so ina dentro lì asa su player di control per ma di là e ma lo ti tira di hatti bilo allora che na che cari ti fa ti la striker ha ti fa correct ha di na Bebe ti fa bello con i corretto un caritani valuta istopa ishi tani dro atina ishi la ka bebe c'è di tempo c'è lo che tani era fare dello code per c'è lo che ta ma se code o per ka se lo mette code o per na su na ma i di ci ai mette su de boga di tani mi se che ci da se su ma su code de o per da te di ci manche che vai Però golden pen mela je striker how ka golden pen mela ni chole de chong chi ndo lo re golden pen ni da ka ishi la mai lo bola da ni ting chue ba ni pe ta ba ting chue ti a ti po jun player chen na so da la chi lo me te i ti gil sin na i cha le mai chu bi chu rehearsal i ti gil sin na chu bi chi ti gil sin na yes i ti gil sin na ti ta chuan kha thil khen da ram chi khan apun training chan thake ni chi na chu thil se ti ra football thil se ti da chu ta ni ani lo ba big bela ti chi de akida e press on the che ti chi de o press on da chu ti nge ti lengi cha ka tu nge ka ha a shu tu tu te nge e ma ni me ta chu ko chi on ti chu ta ni ground training na te da tu ki la po i ka ti chi na pa se ke ni a chu i ho sam na one view na chi de ka ti chi na chu na 11 view de te ha ti don lo Bisa tiap tu, having coaching process, in coaching kan take na tu kalau kau nak tengok siapa idea.
A D license 的 C license 啊 B license C license 啊，肯定跟忙肯定去的啦。哦，A C M 做的我们我什么来着？plan 弄到你，咯，apa你那开个 organize， apa tu那 explain 需要学习，那咯，主要你 start 啊，咯， start 啊，主要你有几个人？但係邊啲人咧，做啲錢嘅老啲啊，但係有 observa， yang til kita observa， soal til hem di below itu kami stop tayo no, stop ah, cumi dah tu til hem lo kami kan, cumi kau boleh tak boleh ada, cumi dah kan, boleh ada kah istilah, anda tu tiap melo ah cuci nama, ini demo version, ini version kah, demo cumi dah, itu dah, cumi itu dah tahu lo, asal cuci ya, tapi share sesi tu bagi, kan ini version, tidak tu juga kan ini version dah, jual. 真正的就是不正当刚刚出嚟打你，我哋真啦，因為個數啊，跟你即係地俾卡，因是啲打你落嚟嚟打你，而且見到我哋咁隨便，我變啦，變俾啦，一定嘅變俾啦，做波，變俾啦，做少都個主講咯，個成年嘅神，對咯，主要係個車嚟嘅喎，你嘅數咧，你去邊度嘅？